Kastalatibyan! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Agkawes ka iti umno, tapno di kanto mairubo. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Umay kayon gumatang itilako ka barbecue. Napudot pa'y, kalutluto laang. Kunak man no saan kang aglako. Itay pa'y nga minapadpadaanan ka kat. Ay na, naladawag laang nga imay naglako ta nag-beauty resak mat ngamin. Tapno na pinta saklat ta. Ah. Ay na. Nagpinta sa hindi talo mabas sa balasang. Ayan na ti balasa nga ibagbagamot. Dati kasta ko na iti pa nagkinni-kinni na akas lamang gargari. Uy, manang Linda. Ninsamot ipag mo dahi jay. Aywan. Apa yan akas na tisuot na. Ha? Ipag mo dayta, Linda? Sa bali matikulor tibuk na. Iso, ni ipag mo dahi jay. Kasla balasa nga. Sa namadlaw nga daasawa ni ipag mo. Nagsiksik ko naman. Na. Ison ti taltalyawan nakit-kitaan dagiti lalaki ang malabsan na. Ay, gumatang kayo ni tilako ka barbecue. Wow, Saan man ang tila taltalyawin nyo? Tasanan abalasang dayjay? At daanan iti asawa. Ay, nagrigat na balsigan da ito kayo. Fredo. Nasaya at tada ka diti balayaw. Ay, kasangsangpat ko ang nagtrabaho manang. Awan pagsungrod may, isungag balbalsigak Umay ko ibagakan ka tinakita. Ni, anya ngay matday tama nang. Ay na. 5 bas ni bakit mo ije kalsada. Ay, un manang. Tamapan gumatang iti paglutuan may. Naibus ngamin ti karga ti tangki may. Ibagaman mo't kan kuana, asaan arumrumwar ang nakakitkiting ti shorts kan blouse na. Ay na, makitkitan dya pusag na. Nanay, nagsukat gayam. Tapno amom, paspaswitan dagiti lalaki ang malabsan na. Ay, kababain! Imbag kumaano balasang? Ay, una yan ni bagat kun aya. Kan, anya jay in color na ije buok na. Pink samot. Kas lamang gargari mo ton. Ala, bayam manang. Kasaritak to, ni bagat ko. Umay kang alakay, nakaluto ako. Mangantan. Agsarita tamampay bagat. Umay kakat manganon. Napatagti ibagakan ka. Unay kan aya. Kastagayam ti insuot mo arimwar itay. Apay, shorts kan blouse laang mo't na ito ya. Nagkiting mata na shorts daytan. Kan, ay na, hanging dayta blouse mo. Katman ano kuma? Bagay kumuta. Wen, amok abagay mo. Hanggang panunutom at kumaang at da asawam. Anya laangan ti maibagadagi ti tattao kan ka. Apay ngamin ay apanunutom ti ibagadagi ti tattao. Amumutin dagiti tattao dito lugar tayo. Nalaindang agdilaw. Bayam nagdilaw da. Umapal da laang atawan ti sexy a figure da. Akas kanyak. Ay, umay kakit din, tamangantan. Agtungtong taman, Linda. Apay ka din. Apay akas dyan ni ipag mo amari, Chris. Kasla saan na nga ibabainan nila kayo na. Jak man amo kan kuana. Kay kayat na apaspaswitan dagiti lalaki diti lugar tayo. Kasjay na ngamin ura idi balasang pailaeng. Ay, naarjod talaga. Unangam adanan iti asawa ita. Saanan arumbang akasjay ti gunggunay na. Kuma. Hanggang sana balay. Imbaga kun kanilakay na. Bareng mabagbagaan na dya asawa na. Sa anak mo't nga umapal. Ngam, ayan nga'y ti dignidad na kas asawa. Gumatang akmen titila ko mabarbecue.
Ay, sapay ko maata swerte. Kaabuhay naman, oh. Sigurado amalako amin de tala ko mabarbecue. Tasyak tinang buhay naman o. Sapay ko ma, sapay ko ma. Nakitam ka din alimabas ni Marie Chris? Ay, jay ipag ni Linda? Apay, adda ka di pa'y sa baling agnaga ni Marie Chris dito lugar tayo? Apay, apad padaanam, kat addaanan day jay iti asawa. Amok asawa ni Pare Fredo, kabatch ko pa di high school. Amumat gayam, apay apad padaanam di asawa na. Nagseksi nga rod, makagargari la unay. Anya, Anay ko. Apay, sinipat mo titakyag ko. Tap no mariing ka iti kinapudno, nga addan asawa day jay a babae. Baruak pa'y may. Ay, uray pay. Kaaddan asawa ni Marie Chris. Kaslamat nga mi nagbirbiro kiti pangisukatan na kinilakay na. Tanaka siksiksi man. Bakit? Intan makipalingkay. Ay na, nagbayag kalakid din aya dita sangwanan ti Sarmeng. Aguray kamot paapura ka la, paapura. Adda pa'y ngamin papanan mi kadagiti katrabahwa ka. Mapan mi kitain, jay sumaruno pagtrabahuan may. Aguray ka nga, Rod. Ayab ka lang nga ayab. Ay, kaslakan tumat lang amin balasang nga umanarjod. No kayat mo, di umunakan. Di ka lang makaururay. Oh, anya ngay ita. Marigatan kan amag na. Ay, kundi miniskirt kan tumat ngamin. Kundi heels kapay. Di naman pakibibyangan. Ay, marigatan kan amag na. Kasanaw, numagnata dita kadaratan. Nagko na ngamin kan kamagnata di ta kadaratan. Amumot apalingki ti papananta. Ay, nagdadakkal pa'y dagiti aritos mo. Kan ay na, nagpuspol ti make up mo. Kastuya ko, ididamo anam muna. Ay, kas kalag, dadamo ako nakmanon. Ay, inayadam ti magna, tanagalis ti pagpagnaanta. Amo! Ay, nay, taltalyawon dagan tanga ti aglaklako dito palengke. Di mo pa'y kaya sikat ti misis mo. Ay na, nagsiksik. Kita, ay, paspaswitan dagan. Hello! Na, takay kayat nakitday. Umuna ka man langan. Apay, saan ka naragsak? Anapin tasak, iti imatangga? Nagabuak iti palingki itay bigat. Kahit, anya ngay man ang tinakitam ijay. Ada ka di guwapo? Nakitakmat ni ipag mo. Kan, ti asawa na. Ha? Da Fredo kan Marie Chris? Nagado ti mang paspasweet ka ni Marie Chris ka. Kasanumat ngamin. Ay, naka-miniskirt kan naka-makeup. Ay, unay mo daytan. Taltalyawon amin ang lalaki Kahit, binaybayan mo't ni Fredo. Amo, kamakaungungat nila kay na. Tup-tupulan na laang ti pungtot na. Ay, sapay sa bali no makaungot dayjay akapsat ko. Saan ang matagtagare? Ngam no makaungot, ay na, kabut-butang. Apay, dakasak ka dilauna yan a babae, gaputa kastoy ti panagsusuot ko, tanaka miniskirtak, basol ko no napintasak ti imatang dagi alalaki. Ay, agrason ka pa'y laang. Taan niya kumatikayat mong aramidak? Agragsakak, gaputa adu ti mangkurkursunada kan ka? Dagiti dagduma amisis dita, permi anakaluslo siyang da. Siyak nagseksi ka na pintas, kagura na. Day takat tirigat na kan ka. Naasawaan kan. Ngam panagkitam di tabagim, balasang kapay laang. Ay, baliwam kumaday ta akapanunutam. Taamangan no day tapay ti rason, no apay amadadal ti relasyon ta. Oh, naluto, dahil ito'y barbecue. Oy. Ay, naluto ka din? Isay pa yan, naksupay kiday. Ikabil mo lang dita. Taeris reserbak dayta. Asino, ti pang reserbaam? Basta, dita na pa lang. Barbecue! Gumatang kayo iti barbecue! Kalutluto! Ay, siyak pa, balasan Yawat mo dito kanyak. Ah? At tapang tadang. Atoy. Asino, ayat ti pang tadam.
Mari Chris, Ay, si Kamat Gayam. padpadaanan ka lumabas. Mapanak lang gumatang dita kantina. Kaya? Barbecue para ken ka. Ha? Para kanya ka di talaga dayto eh? Inyururay ko daytoy para ken ka. Ay, thank you, man. Ay na, naglapsat ka talaga. Ureadan asawam. Talaga? Agyaman akmanan. Sayang. At damat nga minan asawam. Apay ngamin asan ka pailaan ang mga sawa. No adda ko mamabiro ka kakaskan kakalapsat. O di asawa ka dagos. Anya? Kursunada ka ngamin na talaga, Mari Chris. Ureadan asawam. Kras kalata. Linda, lukatam tiri daw yo. At ibagak. Linda! Apay aya, anyat ibagam. Agawid akong na ibus tilakok. Ngam, di magasak dito balayo. Tadaumay ko ibaga. Anya day ta aya. Amom, gimatang ni Roman iti dua a barbecue. Kunak no asino ti urayin na apang tedan na iti maysa. Ni mo gayang Mari Chris nga ipag mo. Anya? Nagbayag da pa'y nagtungtungtong iji-igit ti kalsada nga oray no ado ti makakitkita kadakwada nga kinkinatawa. Kaslada agdidday iti kasdi agjarda. Di la mabain mo't day a babae. Imbag man ta saan nga agungot ni Fredo nga asawa na? Saan na ngamin nga amo kay? Apay ko maasaan. Kat nagapan to pa'y adwa ababakit. Kat maamuan to pa'y diti lugar tayo. Day tanto lakit de. Nagbayag ka mo anapan gimatang iti Ricardo. Bakit? Alas 5 anapan ka. Ita, ay na, alas 6. Adala ang kinaistoryak agayem ko. Amum ang mabisina kon. Nangan ka kuman at tinapay. Asino ayat ti kinaistoryam agayim mo ako nam. Masapul ka di pa nga ibagak day taken ka. Kayat ko nga ron ang maamuan. Tati amaw ka, awan ti gayem mo dito lugar tayaw aka istoryam. Ay, agdwa-dwa ka man na ako na, Fredo. Day takot, tijak kayat nga ugalim. Di nakpadpadasan alukuan, sika Mari Chris. Sa baliak no makapungtutak. Di nakman but-but nga. Ah. Tasin no ka kumangay. Amin na ba ng pagdwa-dwaam? Hay, panawan ka man langan. Agyaman manang Linda. Indanon mo amin kanyak. Ado ngamin tinakakita, idi sinabat ni Roman ni Mari Chris ijay igid ti kalsada, idi naminsan nga aldaw. Kat sabalin ti ibagbaga dagiti tattao. Unay mat dayjayan aruman. Amu namat nga asawak ni Mari Chris. Kat dayjay manmat ngamin nga asawam kunamlan balasang. No bagbagak nga main. Apaan nakmat. Ay, isulangan ti pagapapaan may akanayaw na. Ala, pagtungtungan nyo anaimbag day taabanag. Sa di numanan ti papanam, kat sumip ngeten. Mapanak ijay talipapa. Inak gumatang iti si daan tayo inton agsapa. Naibus nga minan dya karga ti ref. Rumwar ka kasta ti suot mo. Nagkiting a short, ken naging pis day ta t-shirt mo. Sana bale, ta nakabraak mo't. Saan kan arumwar? Siya kun ti mapan ije talipapa. Saanen? Siya kun, takasaritak ni Marimila, tao may nakimanicure inton biga. Ay, narabyanak mo ito. Nagsarsarita kami pa ngamin ka ni Marimila. Asino nga taday ta magsarsaro no kanya? Uy, nagsiksikan. Ha? Oh my God. Di nakarak ko, man! Ano ka simbang pagbagat? DJ Dalan, ada si Marono kanyag. Kat anya, Hinaras na ka. Inarikap na payagraman. daytan tumat ngamin.
Imbagakan ka asaan akas tati panagkawkawas mo. Ngam kay kayat mo matngamin. Takas laka agpatpatyarming. Anya nga ita? Ay, no di ka kadanga. Ulitak manan nga ibagakan ka. Agkawas ka iti umno. Tapno di kanto mairubo. Agpapan dito'y balay. Agkawas ka iti umno. Agbain ka mat kadagiti anak mo apasig alalaki. Agbalbaliw kan. Tapno saanan ang maulit, tipan nakaharas mo. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao, ako na. Agkawas ka iti umno, tapno di kanto mairubo. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibyan! Insurat para ti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TNPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ngestasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.